ka Jingïakren football ka dei ka Jingïakren ka bapau namba ka perthei pro koi par ka ni ka Jingïakren hapo ka jala ka deiru ka Jingïakren ka baki samla shimdang berkenthei ki e tam ka Jingso tenat jong ki paj ba ban pej pat kumba ka long menta ka football e India la Kyntiew bat kadang don kamru ban sei yikinong Jingïakren ki badon sam ha India kat kum ka All India Football Federation AIFF ka ni ka Jingïakren ka pau tang hi kat to kat ni ki jala ki bakenthop ki jala ki badon ka than chate lamingi North East ka West Bengal, Punjab, Kerala bat Goa bat ki bon ki club ki academy ki pai kmat ki shnong ki balong kendong ban yet ki khna ki badon sam ka jingwan yu kjat jong ki academy ba per kum Reliance Foundation Youth Sports RFYS na Mumbai bat ru ka Minerva Academy na Chandigarh ka Pinshisha ba ki khna apo ka ni ka jala ki dei ki badon ni ka sap bat ki bala ban penurlong ya ka thong ka ba ki don ban long kum ki noi le kai ki bapau kari India bat kum jo ka perthei lada ki yo pdiang ya ki jing ai jing kai nakasap ka bakila don pa dangshen ngilala banyu i ka jing postat jong ka khubor bat ka jing don jong Heprit na ka snong morung keneng ubla peni ka sap up call hado punong up call bapau ha ka perthei Emiliano Martinez na kari Argentina unbo hakaran san social media Instagram story post ka video jong Heprit Samborlang renja berang rius nem kerta ka Jingïakren kadang beteng hadu menta Shillong Heprit unlej namari menta ula sya terwa director ke Minerva Football Academy Ranjit Bajaj ula pensko ba ke Minerva ka kwa ban Jingïakren New Heprit bon sedang pentibet chuchoi ladi bon long klori le kai kari India nakaliang Shillong Mail la yo bani kendo bot goi samla ubana po kani ke jela Jingïakren halor ke Minerva Uniu samla udai boile kai football na ke club ka belong try du Ranjit Bajaj ke Delhi Football Club baru berang shidap ile kai ru ya ka I League arajar arpulai arpsau ka bawan ha ka position ka bahan rio na ka jingbun points bad ha ka jingwan shuti shalayeng uniu samla uba itu kerteng kum kitbok lang kriem hadien ka jingyo jingmenjor na ka club ula pediang mendon ka Jingïakren bat pan patai lingkot ru syapang ka jingyo i ka jong u ya ka Minerva Academy ka bala pan ai bon ki Jingïakren ya ki hep kibrit ngala sedang Jingïakren dedu por bangrang dap post nem ngai Jingïakren naka Laumali Sports Club house nem arjar shpo haka under 14 balak penyat deka Shillong Sports Association tenang tu pada hau arjar khat ar nga penyas so iladi saka club Royal Wengdo Football Club hadu usnam arjar khat ri te hau arjar khat nyo hadu arjar khat khandai ngadan bat ka Shillong Lajong Football Club. Ya, bat kena klub ke na Delhi FC. Bandu play lihat kai pok juga ni kai league dan lakat nus nem. Ngalak don bat ka Delhi FC mentala jandon lais nem nga join hapo Delhi FC house nem ajar arpuar. Bat ru ngai lek kai hapo ka Delhi Premier League ha ajar arpulai ngai lek kai ka Second Division I League bat gilong champion ru hau tu snem ti nang tu ngiyo promotion ka I League bat ha ajar arpusau ngi lek ka I League sama ajar arpulai arpusau no ka I League. A whole new generation, I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new. Kani ka Delhi FC bat ka Minerva Football Academy kay don jide ayu. Ka Delhi FC bat ka Minerva Football Academy kadai ka jo hi utrai ru jo te ngi train ru yeladi hapo ka Minerva Academy ka shude kerteng Delhi FC hendrai ngi train ngi sa hapo ka Minerva Academy. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Ngit pila bana sa pang Samborlang pila bana. Hai. Kumba kala don ka jing terwana Minerva pi ayu bau Heprit Samborlang penla ban penurlong ke bau angno. Kumbalang i tu video jong iba jong i Samborlang nga internet mo ba ka Minerva Academy ru kala offer ka scholarship free scholarship ti di idon chate ka training ka facilities ba yo ru kala pair nadong shadong ti ngangit ba lingba jong ki coaches hangthe kinyarap ye i ba indang yo ba indang perform ba ru ba dang yo banila kai bha shushu mo. Kumno ile kai football uba play i ba kasab ile kai football ka don ba ki para samla ke ba pidon ban ong kum kan ke jing I men sim ki Heprit ki samla ki bidang ki dang san nga shukwa ban I men sim yiki khna khasi jongi ki kadon kasab haki tangba
kawai ki hap la ban sacrifice nala de ka football hi kam de ka basuk hap pen stom mele de hap sacrifice bon teli pi hap long discipline ru da fi kwa ba fin poi ka level ba kham he ngai I kawai po Shillong hi kam don ka sacrifice mo ndai da fi kwa ba fin don ba fin Kyntiew hap pen sacrifice le de hap pen stom namar ka football kam de ka basuk menta kam tam ha India la bun ki players la bun ba mi na ki state te kom tai hap pen stom le de hap sacrifice but ru hap long discipline. राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।